aduna bhaiyo buzurgo aur dosto Allah na ikoi bu insan gi mapok to bokhal bire asisu ni'amat amani Allah na ingon de litol pi masisu ni'amat amani Allah na aigi haksang da mit pi bi masisu Allah gi ni'amat ni is Allah rabbul alamin gi tamam jism asida nakong pi bi masi Allah gi ni'amat ni Allah rabbul alamin ne gonda khud pi khong pi naton pi khwai de gi hena chauba Allah rabbul alamin ko gi thakta dimag am pi biradran islam ni'amat ni chummi Allah gi ni'amat ni asida inkar to bi yaro kari gi no Quran da hai हमने Allah rabbul alamin तुम जिधर चाहो उधर नजर घुमाओ मेरे नियामत मेरे कुदरत नजर आएगा aina engkiba magi kuding makta Allah gi kudrat ase dum wo bhagan aduna Allah rabbul alamin har mi aigi ni'amat singa si banda nang na thidana nang na ginti tawraga counting tawraga loy bangam wa in ta'uddu ni'mat Allah la tahsuha hai nang na Allah aigi ni'amat singbo thira hum laga thigalo amma anni ahumana qiyamat loikini nangi hayat loikini lekin Allah aigi ni'amat loy banai roisini Allah aigi kudrat loy banai roisini मेरे अजीज साथियों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोक तकी ना खोंगदोल फाउसदा नियामत की नियामत तने पीरी बा नाकोंग की नियामत पी जिस नाकोंग ना अल्लाह की दीन की वाताव फंगी बा अदुई नाकोंग अदु हकीकी नियामत मा फंगलम हकीकी नियामत फंगलम ने हक्सांगी ओंगो खुदिंग मक्पु हिंगल बै दमकता हक्सांगी कयात खुदिंग मक्पु सर्कुलेशन पी बै दमकता ई असिबु चलाचल तो बै दमकता aingon da chaba thakpa pumna mo thota hai tabra tadra bhai se tayeba khetang maron thonga sidoi di ai khangani ai bayan tawri na tari nai bayan nate sidi muzakara ne ha maron thonga sia banandro adu aingon da haksang asibu barkarar thambai da makta hinga thandan chal bai da makta mukhtalif poche ai cha madhota gani ahaw basu cha madhota gani acham basu cha madhota ni athum madhota ni ayak madhota ni isingi sharu madhota gani pumna magasi darkar hoy gani मेरे अजीज साथियों और बुजुर्गों अतुई मतुंग दाई हक्सांग असिना वर्क तौगनी थबुक सुगनी मा लेकिन नसीब आउबा इखोय कयानो एंगसी अमक तो फमी बासी कोई मी तरा कोल तंते यांखै मा हुंबु पासे बा इमा इंदोल सिंसु यावरी बा परदांगी मनुंगदा इखोय पोमने मा कुंजल लेगा अनसी असी वकल से खल्लो नोंग मतंग आइना खल खराबा जे आईगी हक्सांग असी तो यावरी बा रूह असी की गिजा करिनो आई नोंग मतंग चिंता भावना तौ ब्रोसी की मतंगदा तौ दे बाई सिंह तौ बराने तौ देबा करिगुम मरु तो रम्बत आरती अल्लाह की याद तक गाफिल हो हाँ करिगुम भाई अदुगी वखल अदु इंगों रम्बत आरगदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तांग लंबी नुंगसीबा दो लंबी फजबा दो अदुगी इपाक लंबी अलुता इंगाव खिरम बने ngasi ai khande aigi haksang hakiki haksang gi ai khandare lekin aigi waqti tor jo laiba ka Allah na sari iba khangi ba aigi iman da kayatam chahre ai su challak damni zamin da ai bu khumjal birani zamin makha changani ai laiba gol frani asino ne khangim natra nai goise khangim deba adugi laiba yaw ba sharuk adubu fagat halbai damakta ai mukhtalif alsam singo so chaw halbai damakta body builder sem bai damakta ai gi dimagi quwwat enga halbai damakta ai mau mungi pochai chai लेकिन मेरे अजीज बुजुर्गों और दोस्तों आएगी हक्सान मंग दयावरी बर रूह जो ता कयामत फाव नहीं आई न जन्नत जंगा बगी मतुम खो आएगी साथ पी के दरी बर रूह अदो की गिजा की कोई चिंता ताउती ताउ बरने ताउ दे भाई सिंह अदुना निहारी बा अल्लाह वाला सिंह मनाक तो फमो अदो ए तारा दी हक्सान मंग दलाई बर रूह अदो की सु गिजा करी न तो बाप ता फंगनी इंशाअल्लाह सी खंगमिन नरसिन है इंशाअल्लाह आई खोइना हक्सांग असिबु करम है ना हक्सांग मनुंग दले रू असिबु करम है ना जिंदा तौगन करम है ताजा तर माउ थंगनी हां हदीस पाक तला इन्ने जिस लैतोन ना अल्लाह की जिक्र जिस मचिम बान्ना अल्लाह की जिक्र का चोट हंदन थम्मीबा अदु खोय जगी है नवती उत्तम ने हरि सुभान अल्लाह अदु ताड़ी अदु मन तौताड़ी आई हक्सांग मनुंग गिला रू अदु तरो ताजा होगनी हरि हाँ आएगी नसी हक्सांग दा बेचैनी होनी बा आएगी हक्सांग दा अयिंग बलैतरी बा चिंता दारो ना लेरी बा अहिंग तुम बयादरी बा पुमने मगर से कुरान से पूछो कुरान दांगो कुरान तुम जवाब फिर करें कुरान दांगो अरे कुरान आएगी थमो ऐसी इंग थदरे आएगी थमो ऐसी तब थवै भी याद रे आएगी थमो ऐसी इसौ लागले करम तौनी माबू करम है इंग थल कनी कुरान दा जवाब फिर में मेरे बुजुर्गों और दोस्तों कुरान मसान दा हारी में अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। और मोमिन मुसलमान
nangi thamoy adugu ingthal bai damakta suknagi atai kari support ki mathau natte atai kari support ki mathau natte sangom pithak bai mathau natte ising pithak bai mathau natte mabu chak pithal bai mathau natte mabu ato pawari da bestota tauraga mobile enga mukhtalif ko chahiye mabu ingthal bai aroy agar mabu ingthal ka dabo batala ga di Quran shahid ne Quran hayo ai thamoy si karam hai ne ingthawa phangani Quran na yang fadawai mong da Musalman jawab piri Quran da hango Quran ay koy bu takpiyo ay githamoy si bechen oy re ay githamoy si da ing balay tare ay githamoy si da cinta oy re hing tum bayad re ay githamoy si da na ba paida oy re mabu karam hay ne ing dahal gani Quran na jawab piri Musalman ala bi dhikrillahi tatma'innal qulub subhanallah Quran hari kali hari bab Quran hari Musalman nangi thamoy bu ingthal bagi damakta nangi thamoy bu shanti tau bai damakta nai thamoy bu ingthal na tumin na tham bai damakta na on na sada nuayo faul bai damakta sub nagi lai basi kari potno Allah ke zikir khang nangi thamoy ingthagani ek bar karke to dekho amaktan tau dane oi mai bel singh